Annual festival e thusa banni ba thamagane metse mabapi go itirela madi le go ba kopanya ka malatsi a boitapoloso. Mtusa tautona yo gape le mo palamente wa boteti bophirima Reslam Batsogwane wa betsi bagodi kwa motseng wa Makalamabedi dijo tsa malatsi a boitapoloso a botsalo jwa morena le ngwaga o mošwa. Ratsogwane o ne gape a itisa le banni kwa kgotleng ya Makalamabedi. Lavo Mario ka dintlha. Bagodi go tswe mo malapeng ga go harologana mo Makalamabedi ba ne ba kokwane mo kgoteng ya bone go amogela dimpho le dijo tse di tswang mo go Mothusa Tautona Reslam Batsogwane. Motsadi ke go tsogile bo dile Christmas ga nna dikgatse tse di maswe re ka bua ka tsone di pula ene ya renela re le boga masedi kera mongame batsadi ba hao ke ba ka bua le bone a re sepere gore re itumetse ka re mmone mme ebile ne ke monyoni le gore a teng le rona le se gore gongwe ne re utlwa gote ke yone o ka kae a sa teka kwana. Re Tsogwane a re go aba dimpho ke selo se se molemo ka ebile di tsisa boitumelo le monyenyo bogolo jang mo bagoding. Jaanong le rona re kgobokanye ka letsatsi le lente la gore re te go kgaogana senkgwese re ntshe dimpho ba re ntsha dimpho re lebogele batsadi ba rona gore ba bo ba tshedile modimo o ba tisitse mo lehatsheng le wa ba babalela ne re ska ke ra direla bothe a ne go kgonagala ne re ka direla mongwe le mongwe mme re bone gore gompieno re itebaganye le botsadi ya rona re tlo go dira jalo le ba ile gore go hitile letsatsi le ba ise ba bone mitse e tshwanang bo Madikola, Khumo, Kumaga, Moremautu, Motopi ra go ba direla bagolo. Mothusa Tautona o tsweletse ka go etela mengwe ya metsi mo kgalong ya gagwe go ipelela malatsi a boitapoloso le bone le go ba abela dimpho. Love Mario, Botswana Television, Makalamabedi. Mokhanselara wa metse ya Makopong le Dry Hook kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa re Moses Chimbombi a re go nnile pula ya matlakadibe e neng ya baka tshenyo e ntsi kwa metseng ya Phepheng le Makopong. Mme ka bolesego mokhanselara Chimbombi a re ga gope yo go betseng mo tiragalong eo ke lebogile ra Dipotsane wa bega. Malapa le marataro a emilwe ke dipheo le dipula tsa matakadibe mme a la mararo mo go ona re tumologile borulelo mme a kgaogelwa ke motakase go ya ka ba malapa a amegileng dipula le dipheo tseo di tsere metsotso ya hela mme di togetse tshenyo e nngwe mo lampelo jaanong phego tse go ra gore go tsile ka nako e le nngwe hela le pula ena le dikgadima jaanong ga one ha re leng teng o ka re phego ya teng e hitile mo ntlheng yone ha re leng teng ka gore ke gone ha re leng teng ha lapeng le go rutlulogileng teng le ko tleliniking le gone go rutlulogile ka gore go ba pile hela mo Makopong ko Dry Hook go rutlulogile matlo a le marataro go itlhela ga jana ka gore le mogile one yao ba malapa a amegileng ba lebogetse ke monokeng ya bomaboipelego go ba dithuso tse di maleba di akaretsa ditante le dijo monna mogolo a gaetsho mo ntlong e be ke mo laela gore nyame tla ke ka kwa go gang kuku ke go ira se gore ha ke le ka kwa pula e bena ke tsena go lapeng pula e bena ena ntse ena o tla tabogile a ntshetse morago ke a mmotsa re ya no go rile a ba re no pula e sentse go lapeng e be ke mmotsa gore tota e sentse jang ka gore ke gone ke tswang kwa a ba re nyame tse re ntlo e digile ntlo e be tsa disenke di kolopela ko pele ga ntlo maboipelo go nthusitse ka dijo a ke rile ka re ke papa swikiri boroto ba pierre mahura matapola go sireletsa mato kgathano le dipula le diphego re Chimbombi o gakoletsa banni go shahatsa marulelo a mato ka go a kokotela sesha le go thiba ha metsi a tsenang teng mme a kopa banni ba metse eo go thusa bao ba wetsweng ke siru ka boroko le dijo o lebogela ra Dipotsane Botswana Television Phepheng. Bani ba toropo ya Serebe Phikwe bana ba itlosa bodutu ka malatsi a boitapoloso ba ikgobokantse le malapa kwa hoteleng ya Krista Bosele ka baneng ba lapolosa ditlhaloganyo le maikutlo teng. Karabo Molusi o na le ko
Mo nakong e malwapa le banweng ke dikgwetlho tsa botshelo tse di farologaneng tse di kgoreletsang gore ba lelwapa ba kgobokane mo lefelong le le lengwe go jewa dijo tse di hapegileng, bana ba kgabile ka diaparo tse dišwa, banne bangwe mo toropong ya Selebephikwe le bagwebi ba tshwana hotele ya Cresta ga ba ipone tsapa go tshegetsa ngwao e. We're catering for almost 100 people. On our menu, we had the roast sirloin with horseradish. We had the gammon, the pasta. It's because some of the things I thought that we hardly cook them at home. So yeah, we learned to never retlo go di gammon yana. Mo teleng le date re ntshele bana re le so tlo rapile beetroot le rice le tomato sauce every day. Mama nne re ntse re iketile ba ra apele dijo tsa rona go lapeng. Tsetsene bo ngwana ke bo ba ntsha go tero iphutisa pheo ke ha re ta gone ha go bose ke jela na mangu ya pele ngwana tibile e budile ka ya go bona meno a suta yana ga tshware sente nya yene ke ja monate le kuku ya pele sente monate. We are a family of 5. The girls that are around here, they are playing around. Thought that we just came here to celebrate Christmas and have a good day. We had good food, 3-course meal. We had good photos. We're just looking forward to cross over year 2024. Go supahetse gore banne ga ba tshegetsa ngwao ya dijo fela bangwe ba santse ba tlotla go kgabisa malwapa. Bontsi ja di product tse le gore ne re di stocking now that out of stock di rekilwe hela thata like ko bo di caking kwa di tsamaile hela thata ko bakery ya rona e did well ko butchereng kwa stock ka bontsi se tsamaile se rekisitse a le tsa di Christmas decorations ana di sae because customer ne ba ithela le gore motho a lo wana khono batla dithare le bo 3 anna ba tsenya di order hela ya lo ba nna ngwe re ha di ta ibile di a heta totane di saeme mo ile gore ke fila gore gongwe ba bangwe ba di thaetse mo go ba bangwe. Baitseanape ba botsogo jwa tlhaloganyo le malwapa ba supa gore malatsi a boitapoloso a botlhokwa ka ba lelwapa fa ba phuthagane ba tla itsane le go nonotsha lesika. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Botswana go motseng wa Letlhakane le mebapi kwa kgaolong ya Boteti ba kgolelwa go ba itshwere sentle ka letsatsi la botsalo jwa Marena. Moakamela mapodisa Letlhakane Superintendent Michael Mapepu a re mapodisa ga ise a utlwalele dipe dikgang tsa botlhokatsebe le tsa dikotsi tsa tsela koo. A re utlwa se ba itseng tebogo ka pego. Bontsi jwa banni ba motse wa Letlhakane ke babereki ba meepo e mo kgaolong e mme ga go tsena malatsi a boitapoloso a Keresemose le ngwaga o mošwa ba tsaya maeto go ya go thola ba masika le ditsala kwa magaeng. Mme bangwe ba banni ba kgaolo e ba jele Keresemose ka go tsena maitiso a mmino a tshwarang ngwaga le ngwaga kwa motseng wa Mmatshumo. Le ntswa go nnile le ditiragalo tseo mapodisi mo kgaolong e ba lebogela maitsholo a Batswana ka letsatsi la Keresemose. Batho ne ba dirile maitiso le mo malapeng a bone go sena le modumo re na le incident le le tsone dipetso tota kana ne re ntse re tlwaelesegile ka gore ka di holiday yana re na le go na le dikganyana tsa dipetelelo mme ra ga gona sepe re tsamailela sente ka thelelo mme hela maitiso ana le matona ne re na le maitiso a matona ko motseng wa Matsumo e ne le go na le festival ya ke wa Boteti mme hela ke re ke leboge ba re ba polisang ba ileng gore re ba thokometse gore ba bone go le botlhokwa gore ba je Christmas ka tsela e thamaletseng. Barulaganyi ba maitiso a ke wa Boteti Music Festival ba tlhalosaga a tegile thata. Festival gore ke dire ke ne ka itira setšhaba se kgobokanye gona go se bona se kgobokanye le gore re ke a gologa ke re ke reka sengwe mo shopo e ba ntho ba re KB a gore bona ka kgobokanye ga gona kwa re ya teng e be le gone jaaka ke simolotse gore ngwaga le ngwaga ke ba direla festival a bone ke ba e direla mo Mmatshumo mme ke tsena mo ngwaga gompieno ne ke e direla bo 5 e godile thata ke tsena ba e rata ke sone banna ba bina mo dipuleng motho a duelang tsa itse gore gone kwa ya teng pula e ntse yana ga se re le coverile hela se se nkutse bothoko ke kga ya ditsela kana pula e ne le ora re tsela ga ya se dikoloi tsa batho di kgona di senyega le gone go hokotsa dipalo a di ata ka bontsi ka lebaka la gore tsela ne di senyegile. Bagwebi ba botana mo Mmatshumo le bone ba kgonne go ba le bogo ka letsatsi la Keresemose le ntswa go ne dikgweto di tshwana pula e nileng ka bokete. Gone go ga gona le festival yana ka kwano ka bo 25 yana go nna botoka ga go tshwana re le ko malateng pula ena yana le yone ra mile ka gore ne re ha ra besa yana re buela mo dikoloi
mo maitekwane re go a dira ka kgwebonyana tse tsa go itshetsa tse mathata a kgonne go a bona ke pula re kgobeleditswe ke pula tota ka be re kgonne go nna le sengwenyana se ne re se eleditse gore gongwe re ka se phuthela mo matsogong. Mookamedi wa Mapodisi a Letlhakane Superintendent Mapepu o kgothaditse banni ba kgaolo e go tswelela ba keteka malatsi a ka boikarabelo jo ba setseng ba bo supile. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Matshumu. Go kaiwa fa Botswana ba ne ba bonala ka dipalo tse di kwa godimo kwa kgaolong ya Tšhobego ya go itlosa bodutu ka nako ya Keresemose. Bana ba ile go akola bontle jwa tikologo ya kgaolo eo mmogo le go leba diphologolo tsa naga ka go farologana. A re utlwe dintlha ka ke o lebogile yole. Bagwebi bangwe ba dikgwebo tsa bojanala ba re ba itumeletse tshologelo ya bajanala ba ba neng ba tsile go pagama mekoro le go etela ko lehelong la tlhokomelo diphologolo la Tšhobe. Ba re ba itemogetse palo e nametsang ya bajanala ba ba neng ba dirile mananeo a go ta go ipelela malatsi a Keresemose le a ngwaga o mošwa mo Kasane. Ngwaga o ke taonela 80% mo Batswaneng go ta ko ka kwano. Ha ke tsora ke one manokonoko a COVID ke gone ne ntse go le re struggle go tshwara madi kana ya bone miraba le boga tota ba utile mokgolo wa government gore ba tele local clients or our local guests. They are coming, but they are not to my normal expectation as from government as promote local tourism. Pula ine ya seka ya kgoreletsa bajanala ba go ta go bona diphologolo le mantenyane a hithelwang mo kgaolong e. Phakela ne ke ile ko game drive kwa ke bone diphologolo mme ke bone ke tshabang thata tau. Hey, ke tsaba ne la ga utshwane le nna. Ka sane ke motse o montle ya la thata. Nka rotloetsa Batswana gore ba tle go bona Kasane go rontsang, ba tle go bona diphologolo le makgabisanaga thata. Ke rata Batswana gore ba tsamaela ka kwana ba emise go ya gone ko Bosopapa Mount, ko bo Cape Town kae. Basically, we've been kind of doing a road trip around the north of the country. So we started in Mon. We went to the Pans, then we went to the desert of Kalahari. This morning we went out and had a wonderful drive. We saw lots and lots of lion, breeding pair and pregnant females, and giraffe and hippo and baboons. Was a really good drive. And yesterday we saw many elephants. Ere dikgande me jalo go ne go rena thitibalo mo motseng wa Kasane go ntega mathasedi a botlhoka tsebe go mahelong mangwe a ituso bodutu. So ra patrola re tsamaya mo mekgwateng mo re tsamaya re ntse re checka gore a sengwe se siame ya ka o bone ra ne re tsamaya re emisa le ba hitang ka tsela re dira mo go stop question and search re searcha mo dipateng tsa bone gore ga ba tshula sepe se borai. Malatsi a boitapoloso a monongwaga a ne a se pharologanya thata le a dingwaga tse di hitileng ka ntata ya gore mohama wa bojanala o santse go tswa mo manokonokong a sa gajaja sa COVID-19. Ke a leboga eole, BTV News, Kasane. Makastrata wa gantsi Rempho Molemo o laotse gore ba belaelwa ba le babedi mo melatong e farologaneng ya polao le segwamago le a tlarelang madumane ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong go fitla kgwedi ya Ferikgong e le 11 ngwaga o tlang fa ba tla bo ba itshupa gape fa pele ga kgotla ya ditsheko. Dipampiri tsa tsheko tsa ga Rremago yo tlholegang kwa Kuke di supa fa e le mmelaelwa mo polaong ya ga Kaqedaqo e diragetseng kwa Dikgang kgwedi eno e le 22 fa madumane wa kwa gantsi ene e le mmelaelwa mo polaong ya ga Bonolo Thamage yo go dumelwang a bolailwe kgwedi eno e le 24. Barati le balatedi ba mmino wa dikgwaere ba jele mogopo tletsi kwa motseng wa Tonota ka dikgwaere tsa bone di ne tsa ba jesa monate. Dikgwaere di le mmalwa di ne di teisana borathana kwa lebaleng la Marakanelo Intergrounds go thuntse lerole go jewa koma. Abigail Madorobo ka pego. Lentswa pula ene e tsorota setšhaba ga sa ipona tsa pagota go akola monate wa dikgwaere. Mookamedi wa kgwaere ya Thugamo Re Pita a re maikaelelo a bone ke go bontsha batho gore mmino wa dikgwaere o ka nna le dipoelo tse di nametsang. O buile gape gore kwa ntle ga go somarela ngwao
dikgwairi di ka thusa go ntsha banana mo mekgwatheng le go aga maitshelo a batho. Kgangkgolo ya rona ke gore re bone gore re tshegetsa ngwao le go ihitisetsa ko bananeng ga o ka ela thoko re na le bana ba banyenyane go simolola ko preschool go a go tsena ko bagolong mme ebile mo godimo gago le yone youth ya gare re tsentse gore bagolo ka dinako tse dingwe re nna hatshe ba ba ruta di-life skills gore dilo tse dingwe ba kopana le tsone mo botshelong ba itse gore ke dilo tse e leng gore di a diragala ga se gore ke phelelo ya botshelo wa kopana le dikgwetlho mme wa tsoga o tswelele gape o siame bo lebalele tse di kileng tsa heta ga ra iteba re le mokgatho re le nosi re lebile le ba ba thokileng lesego mo setšhabeng ra ba abela sekai re kgonne go neela Semotswane primary dikhomputara di ka nna 6 re kgonne go bona bangwe batho ke turubo mma boipelego le bone re ba abela dijo fara na itebagantse thata le go somarela ngwao e le ka ga saele ya dikgwairi re itebagantse gape le go thusa bo dikutsana yana we give back to the community. Re shota di-sponsora tota ra isponsora rona yaanong ga go le kae o itlhelele gore go ko tase itlhele re mo lesekereng le le senkana ka sepe mo e leng gore ga ne le gore go gongwe ka re ga re ntse re tsamaile mongwe a re thomogela pelo a kgone gore thusa re ka kgona go nna le kgolo e bogela. Mongwe wa barate ba dikgwairi Resimisane Kgama a re ka fa dikgwairi di phatisanang ka teng tse dingwe di ta ithuta mo go tsone go tokafatsa ka fa di dirang ka teng. Ke kgwairi ya Thokgamo e tswang ka ko Mandunyane ke kgwairi ya Lebaolese e tswang ka ko Masimona Mabole ka e leng gore re tswa ka teng ka kwa kgwairi tse o ka gakologela motswana itse gore Thokgamo ke yone kgwairi e le gore nna e phadisa ke le dikgwairi tsa go kgateng mme yaanong ga re bona e na le kgwairi e leng gore ya Lebaolese ra itumela thata ka gore go mo go raya gore sene se e leng gore Thokgamo ya se dira gore kgone gore e nne e le gone e tse re number 1 jalo nako tse tsothetse mo di-regionaleng tsa rona ka kwano yaanong gore le Lebaolese ta sanya. Dikhamphane tse di ikemetseng di kopile go tshwaragana le go ema nokeng mmino o tshwana leo gore badiragatse ba kgone go oba lebogo. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Wetso se tshwara ke ntšapedi ga se thata ka go rialo tla ke neele Timong Patane ene a re naya tsa metshameko. Motatso Madume a re fe dikgang tsa metshameko banni ba metse ya Nswazi le Makuta a ba jetse letsatsi la Christmas mo boitumelong ka kgaisano ya dibaesekele ya Ekentolo mabelo a ngwaga le ngwaga a tswa bogakala jwa ngwaga wa 2012 a rutlwe Faith Editete. Mabelo a dibaesekele a totomaditswe hela thata ebile a kaiwa ha e ka nna nngwe ya tse di ka godisang bojanala jwa metshameko mo lehatsheng leno. Tsholohelo ke gore dikgaisano tse di gole. Maloba ha ke bua le ba BTO Botswana Tourism Organization bana ba supa gore ba itumela thata gore re be re na le event e mo motseng gore ke le bolelele gore event e ke nngwe ya di event e bidiwang go sports tourism kana tourism in sports. Go na le bo Dombo Shaba cultural what go na le bo Dithubaruba go na le mme rona ka kwano re dirile mo go unique mo e leng gore ba gwata re batla gore next year event e will be bigger than this. Re batla event e nne tona fitness tourism. So re batla gore next year iske ana bana ba Nswazi hela gonne le ba tutume maitengo le ba tswang go dikgaolong tse dingwe ya ka bona beng ba dikgaolong tse dingwe ba tile go kopa ke kopa le kitele le gofe gore yana dikgaolo tse dingwe di bone gore tshingonyana tšo sengikala nthaeja. Kgaisano e ga e reehela go henya dietsele e rotloetsa itshidilo mmele le botsogo jo bo itekanetseng le go hapha banana le bagolo mo borukuthing le ditsela tse di hapogileng. Go mo re go dira mo jaaka ke buile a se kgang ya gore le go wina dibaesekele kana le wine mo go winwang go dira jalo le gone lo ya itshidila mebele a lona le sala le mo botsogo jo bo siameng ke gone ka mo rona ba dingwaga tse di ko tase
nona ukongwa kutungaenda iyo 3 kilometers ni makumbo ngono ongalingila vuzwadzi kwemakula no vona pano ndoti batani makajalo ba ta morago ba dingwaga tse di ko tase a re tseye malebela mo batsadi jwa rona go bona motsadi wa dingwaga tse 73 a santse a kgona go tšhova baesekele wena yo e leng gore dingwaga tse ko tase o iputseputsa gore wena wa go dira jang gore goroge mo dingwageng tse 73 ka lo leboga banyadi ba tsatsi leno thata lo itike kana a lo nna lo dira jalo mo serila mebili yenyu kuti musongotishirikwa nemakuwa kwaso toziva kuti makuwa akati ambala ngono amunzi mulavuka mojale khandile mo serila mebili hayi iku lavuka kwedu ni mabhayisikili kwatixadisa mikumbulo yetu hakutotigwaza kene wasiwa kene uzosiwa twana takaxatha koka ndorutwetsa vakwinya vedu ni vachechana kuti gweleleli noxa muve vanjinji kuti mukudze nzi wenyu nekuti hamusa jalo nzi wenyu ungakule dietsele di ne di harologana bahenyi ba ne ba gapa baesekele wa maemo a bobedi a tswiwa ka 500 pula wa maemo a boraro ene a phimolwa dikeledi ka 300 pula bapalami ba bangwe le bone ba ne ba rotloetswa ka lemmenyana lebelo le la dikilomithara tse di 17 le ne la akareditse bapalami ba dibaesekele ba le 21 ba dingwaga tse di 12 go hitha tse di 70 e le bomme le borre se e ne gape e le tsela nngwe ya go hokotsa mokgwa wa go thaola bagodi mo go tsa metshameko le tshedilommele le go habanana sebaka sa go tsaya maele mo bagolong ba bone. Faithy Ditete, BTV Sports, Nswazi Makuta. Modulasetilo wa kgaisano ya mathangwa di festive tournament mothusi moeti a re maikaelelo a kgaisano eo ke go rotloetsa kgwele ya dinao go tswa kwa moding le go betla batshameki ba seemo se se kwa godimo. Moeti o buile seo kwa tshimologong ya kgaisano eo e rotloeditsweng ke Chinyoni Babili ka 41,000 pula. Karabo Sebele wa bega. Kgaisano eo ya ditlhopha di le 12 e simolotse ka matlhatso fa setlhopha sa Local Gents se fenya sa Mighty Fighters ka dinno tse 2 go e le 1. Re batla new talent. New talent comes from our local boys. We have a lot of talent. Lelona Liponese, so first day here, but Liponese or Mena, we are using young boys. No experienced players but we are trying to grow. Ronaldo, their colleagues are best young footballer of the tournament. They are motivated. Man of the match. Homo BOSUPA Ronaldo vision. We want people to come on board. Bakatisi ka bobedi ba tsibogile jana. Nya motshameko o tsamaile sente le batshameki ba batshamekile sente le nna ke le mokatisang ka nako gompekwana ke itumetse jaaka batshameki ba batshamekile ka teng. Even though it was a difficult game, we tried our best. Luck was not on our side today. We could have scored maybe 3-4 goals, but it wasn't our day. So we accept the results, we go back to the drawing board and prepare to come better next time. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilweng ka matlhatso, Riverside FC e notile Metsimashou FC ka e le 1-0. Kgaisano e solofetse go ya bokhutlong ka letsatsi la ngwaga o mošwa mme bafenyi ba tla phophotlwa legetla ka 9,000 pula fa se se tla tswa mo maemong a bobedi se tla bona 7,000 pula. Maemo a boraro la bone one a tla bona 5,000 pula le 3,500 pula ka tatelano eo. Fa tse di sa leng di dule di tla phimolwa keledi ka 1,500 pula. Karabo Sebele, BTV Sport, Mathangwane. Motetso sejo senyega se fete molomo a re lebetsa tepolo wa pika jana le kana go tsotlhe kgaso e nna le popota.
tshwanetse gore e be go tsoga go thibile lehatshe le lotlhe ka bophara go tshwanetse kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng ko kgaolong ya kgalagadi ga mafelo a mangwe gone re tshwanetse kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mo mosong go tla ikutlwetsa go le mogote ko kgaolong yang Habe Chobe le Bokone Botlhaba re tla gatisa magareng ga 20 go go 21 mahelo a mangwe gone re tshwanetse gore go tla ikutlwetsa go le bothito jwa magareng ga 17 ko Francistown ga borone ga mmogo le ko Jwaneng go go 19 ko gantsi ga mmogo le ko Kgalagadi mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le mololo ko dikgaolong tsa borwa jwa legare le Bokone Botlhaba re tla gatisa magareng ga 23 go go 23 mo mahelong a mangwe gone go tla ikutlwetsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 27 ko Phanda le Tlhakane le Phepega mmogo le ko Jwaneng go go 31 ko Suapen Nojane Tsabong Middle Pits le Box Pits ha re lebella toropo tsa Sadak Sotse re go thibile ka bontlhabong ko Cape Town ga mmogo le ko Port Elizabeth re tla gatisa mogote wa 32 ko Cape Town go na le kgonagalo a pula ya diphefo le dikgadima ko Luanda ga mmogo le ko Antananarivo mme ko Nairobi le Dar es Salaam go na le kgonagalo a pula ya medupi ha re lebella bokone jwa Africa Sotse re go thibile ka bontlhabong ko Monrovia Rabat ga mmogo le ko Addis Ababa mme go na le kgonagalo a pula ya medupi ko Njamina ga mmogo le ko Cairo re tla gatisa mogote wa 34 ko Njamina 22 ko Cairo go tswa go a bogile ko Tripolis le ko Khartoum dumelang motswana ko gae le gongwe ko leng teng nna ke le re Thomas Kagiso Mosi tona wa itshireletso le thokgamo ke tla go lona mo letsatsing le la gompieno ke re bagaetsho re le ba itshireletso re ikeme ka dinao gore re bone gore re lenela tshireletsego e e siameng ya ka re tla mo bokhutlong jwa ngwaga itse gore le tla bele